Stilwell Road ziak tu lalmuan pui punte Stilwell Road kan titak na in atira chuan Ledo Road tia vu ani phota chu wangin Ledo Road ti in kan soi berzo kang hekung hi dik boy Assam Asirama oil field upaber le Khovela oil field upaber .2 bula kho pakhat Ledo atanga China rambung khat Unan province ko pui kuming thleng chuntu kong ani hekung hi Khovel Indopui pahni nalaya lai ani a anlai chan chu Indopui pahni na hun laya tang rural sarkar ten China a supply an pek na kong ber Burma chu Japanin kumsanga zukwa somli pahnia a opta ka wangin kong dang zon angai ta ani kumzabi som pakwana top lam dai to khan British Rail kong lai tu te chuan Assam le Burma in rina tuna Tirak Changlang district Arunachal Pradesh nita a om patkai rens a Pangsau Pass vela hian survey nein helai hian rail kong chu Burma marlama lutin Hukong Valley thlengin rail kong asial thein an thria rotna an siam boka he rotna hi nolania ma se British sarkar chuan Burma marlam kalponan motor kong sial na atan ero he patkai rensi a I thle a ti chuan British engineer te chuan motor kong tur atan mail riat chin chu an han survey tanta a chuti la mek chuan Burma chu Japanin la in Burma atangin British North Shua ani tak le zel awangin he kong lai hi America sarkar chuan mutmo nar mo taka anei zui tangala Japanin rengun arak nuwa he Ledo Road an pe ma kha chuan tang rual hawin China rama an sipaite supply pek na kong ber Burma chu Japanin adang tatlat si a chu wangin India atangin thlona in Himalaya tlang khotsak mur toplam daham anti mai tlang dung sang tak tak thlo khuma supply pek angai ta ka wangin America tan chuan he kong pui lai hi vei bera nei lo theipo ani talo December ni khat kumsanga zakwa somle pani chuan British General Sir Archibald Wavell Supreme Commander of the Far Eastern Theatre chuan American General Stilwell ne na chuan American NCAC operation atan Ledo Road lai chu arepti sakta a hekong pui hi China supply na turata na General Stilwell and Kulna nuaya lai turati ani hekong pui hi Ledo Assam dikboy bullok railhead atangin Burma Road Mong U Road junction a ahan po don ani hetatang hian Burma Road zo zel in China ram mortong a wanting khuwa kaltlangin supply chu kuminga anhan pe theidon ani General Stilwell le staff of the chuan he konga hian thlatin supply ton singruk sanga an pe thei tura chutin thlona a daham tlangdung thlo khuma China a reson han thiar ai chuan man hla jok le donin a chuta an phur em lain American General clearly Channel USAAF 14 Air Force Commander ve thung chuan helai ram nuai tlang cheng chelu tukara kong sial chople ngala chuan thlona in supply athiar theizat supply an thiar thei chu aring lo hle General Stilwell chuan he kong lai namo phurtu tak turatan supply of service SOS adina Commander atan Major General Raymond A Wheeler chu ruatin chu kong lai na enkol tu ber tur atan chuan aruat ani Major General Wheeler achuan kong lai na Commander tan Colonel John C. Aerosmith chu aruat le chonga anu loka Colonel Lewis A. Pick expert US Army engineer in athak le ani kung sang zakwa somli pani December thla atang chuan na antran ta a tlang pang oi tak tak te lui rom thuk le jim tak taka leilain patkai rens chu Pangsau Pass kaltlangin an han tatlang ta a ahun ma acheng chelu tuka malaria atama santentry an vei na saboksi shreom an telu tuka Pangsau Pass po chu health pass anti pha hial ani sing biayang thleng kem za somruk paruk chu harasa takin khol tel lovin an han lai phuta bulldozer lo thleng ma saber chu sing biayang a kumsang hazakwa somli pathum December ni som ni pasaria alo thleng chawani antang boka sing biayang hi an be se aya ni thuma ma a an lai tlang ani he kong toite mai siam lek po hian Burma mar lam veng tu kama ing mong ung le
Mitkinia khopui che vel a inkul Japan sipai 18 division ne na in beime tangrual sipai tetan mamo supply tam takthonlu arim chang in kong aronin honghal Burma pumpui deuh tho Japanin an control awangin ledo kongin singbe yang apo ma chuan tangrual pol sipai te hian patkai rin skal tlang lo hi supply dun theina kong dang a omlo awangin heta hian anin ngatlom top mayani he kong puising bia yang thleng an han laya tangrual sipai an han tollu thei atang che hian Japan sipai te po chu an nor tol tom thei tan tareng Japan sipai chimlama an hnung tol tak nu chuan singbe yang atang hian Japanese kong lo sial to ru rel ring chung zelin kong chu an sial zom te zela kong an lei zo chin china chuan 4 inch alian pipe kong sir tuaka an zamhal zel boka motor le khol momo oil chu motora phur ngai lovin hemi pipe pa hian an pamhal ze theidon ani singbe yang atang chuan adang leizom ngal ze lin warazuk mitkinia le bamo thleng ledo atanga kem zarup an lai thleng le tamaya heta hian Burma Road hlui peng han po chu kong hlui chu siam that mek lai ni ma se akhal thei trok ti chuan Burma Road pa ngai po turin chu kong peng chuan ledo atanga kem zasari le pasari ahla nam kham kaltlang ze lin mong uwa Burma Road junction chu ahan fina mong u hi ledo atanga kem zasari somli pariat ani mong u thleng tur hian luipui lian tak som le lui neu dang za somnga panga apal tlanga choruala kem li le achan ve ze la lei pakhat ze do ang anni he Burma Road junction atang hian dinglama kalchuan chimzong in Japan op chin kem za somruk ahla a lasio khuwa apo velama kalchuan marlam zong in Burma China border kilometer za ahla wanting khuwa apo ve thung he kong lai hi hau tak mawangin kum sang hazakwa somli pali apo China ram an na thleng zo lo heti lai hian thlona thar tha alo chua zel awangin thlona a daham tlang thlo khuma supply thiar na chu an lo thokna saman via thunga mitkinia pialam hukong valley an lai to nu kong te po fur ro awangin thom that alo ngai vele ze bukma se General Stilwell he kong lai na amo phurna ala ka tanga kumni na kumsang azakwa somli pali to pa chuan Burma Road chu an han po thei taram Burma Road kong omsa ringin ledo Assam India atangin kuming unan China chu kongpuin an thlunzom tarua mayani kumsang azakwa somli panga January ni sompani ledo road convoy masaber tur chu general pika kai hruain ledo atangin motor za sompathum an chuaka kalkunga ni somni pali an thangnu in February nili kumsang hazakwa somli panga China rambung khat unan province khopui kuming ledo atanga kilometer sang khajasari somthum paruk ala chu an lut ta ani hekong pui hi hon ani atanga tharuk chungin truck sing ni sang ruk manga supply ton nuai khat sing ni sang kuwa la phurthlen ani man General Chenol USAAF 14 Air Force Commander rinlok ang nge chuan hekong leitir atanga chuta kong an lai zoa an supply an thiar to phlenga hekonga supply an thiar chho za chuan thlo na daham tlang thlo khuma supply an thiar chho chu azat phalo tareng ani thlo na an supply thiar chho za chu ton nuai ruk singa atling man daya avaya hekonga supply an thiar lu za chu ton nuai khat singli sangsari ani supply an thiar to berthla July thachungin thlona chuan ton singsari sang khat an thiar mana hekong puya hi chuan hemi thla ve khian ton sang ruk chau an thiar manani Japan lakatanga Burma an chan chuan nu hekong hian ngai sak a hlo ta lo renga hekong zo tu nu ber record chu kumsang azakwa somnga panga Oxford Cambridge Overland Expedition Team te anni po hian hekong hi an zo tluan lo ledo atanga kalin mitkinia pelin China thleng lovin hekonga hian an zinani
kumtam tak chu helai vela helpol te awangin kharani a team slasher achuan he expedition lai hian pang sau pas le singbia yang in car lei te chu a chedeu ve to ni in asoi he kong pui hi aki koina sangia boka tum khachu fur lain achung zona an thlo lain mang batin achuan abulami hne na kanhoi mi khu englui nge atia abulami chuan luyan nilo Ledo Road ani khu ti in achang ani he kong pui hi kum sangas ku somli panga bullama khan chaina ho tu pa general lisimo marshal chiang kai sek arot na angin he kong lai namo phurtu ber US Army General Joseph Warren Stilwell Sanghazaria Somret Pathum Atranga Sanghazakuwa Somli Paruk Chief of Staff True Allied Force China Burma India Theater Mingchoin Stilwell Road ti in anluwa ta ani General Stilwell hi Indopui pakhat na apo alo chahrep to a Indopui pakhat na zo nu khan Philippines le China ate a omawangin Chinese rong po thia le a chuwangin Indopui patni na a khan helaya hian General Lisimo Marshal Chiang Kai-shek Supreme Command of the United Nations in China Nuaya hian Chief of Staff to Allied Force in Anda ani Vinegar Jo tia Riatlar ani trin he kong pui hian Arunachal le Burma in rina bul Burma ramchin chia ramre bul se ta om dil pakhat ri dil ai lian loktak dil ai te si kam bul hnai taka apal tlanga he kong hi soito angin indon atan liawa lai ani ang ngein Japan sipai le tangrual lam sipai division khat ve konga hian indo tura ankal chu he dil bulvel an thlen hian na chui tur nu ma eng ma om mi alovin a division pum ve mei chu an bo mi meya chu wangin he dil hi lack of no return anti phata ani he kong pui Stilwell Road thi Northeast Student Organization ne so chuan India look east policy nuaya trade route atan hong turin central sarkara adiman me ka ma se India sarkar chuan he kong hi hon ani chuan ke ni Northeast so hi kanunau Chinese so nen kanin po lutuk alawa tin he kong hi Notice helpol hobin an man tangkai lutuk alau bukawangin ne so norna chu aphur pui te chiam lo ole ti zong khania ni danga chuan thu beng war thlak beng ti war chi lampang ro thrut le kan tumang chu kan lo me